Hakajingya ther bat kajingya bom kaba markliang hapteng kari Israel bat kari Iran kalapoi syakasngi kabasan badakis pangut kilayap na baro arliang mamla. Kajingele kabala peniap ya kibriu hapteng ka Iran bat ka Israel kalapoi syakasngi kabasan menta. Hakaba baro arliang kilanang penjur ya kajingya hiartma jongki. Kijing hiartma lingsun jongka Israel kila peniap ya arspa arp sangut kibriu ha Iran. Bahkan tup ya ki ketuk ni ki he sipai bahak lido jongka teran ki start nuklear bat kiriu pajba kan ba kibor badai pej hapok karui Israel kilayatu ba omduna ya ka arpu sangut ki nong Israel ki bahkan tup ya ki kentai bat ki kena kilayap haka jing terbom jongka Iran. Presiden jongka US Donald Trump haka singin ulami no dangkloi naka jingilang jongka group of 7 namar balwa aidak ya ka jingdon benta kabak kamkraw haka jingele hapdeng ka Israel bat ka Iran bat mahamru ya kinong shong jongka teran bakin pet jakano haswa buun kiuno shakaling swing na Canada hapdeng ka jingelang jongka G20 Donald Trump ulaya kren bat kilat ai jingtip bat ban kersan ya karui Israel bat ban penmi ya ka jing maham syaka nongba jongka Iran kabadon hadu shipho million wud kibriu ka jinglong jingman kelanang sniu Hamedil es hadin ka jing hertma kabahe jongka rui Israel hakasngi thoding kabatmu ban penkut ya kitiar nuklear bat kitiar shipai jongka Iran hakba kelawan ra ya ka jing pentutno hapdeng ka Teheran bat ka Washington kibatmu panpoi syaka jingate halor ka program nuklear jongka Iran. Menteri Rambadu jongka Israel Benjamin Netanyahu ulong ba ungait baki jinghertma jongka Jewish kila pentut shibun ya ka program nuklear jongka Teheran ngakain bangi pak biang yaki syakapor kaba mensua ulong haka jingyelang bat kinong thok khobor layok sngaw yaki jing sawa kiba jam halor ka telef bat ke Jerusalem haka singi kaba ar ong kitolong khobor jongka AFP hadin baki siren kilas sawajam hakikat to kani ki benta jongka Israel bat ki sipai jongka ri Israel kila persang bante lakam yakin namding bala bom daka Iran ban omhap bat ban penprano tang hasiteng sun lengba kidum jongka ri Israel.